Mina, I lost my brother ngenxa yasespam. 2023 July, ngi-25 ngo-10 ekuseni. Ubhuti wami wayewu-conductor. Waphuma nje ka-grade 9 uhamba uba u-conductor nje because isikole kwangazona into zakhe. Okay. Uma ewu-conductor bewu-conductor kule rank le esebhizana elapha ngasespa. Bayayazi abantu abayazi ibhizana le rank ngasespa. So itati zazawushonele ePortshepstone is that itaxi yakhe wayeyiconductela yayihambela long distance. Then acela umunye driver o driver nakhona o driver khona ama taxi ukuthi hawu first kumphelezela siye ePortshepstone ngisazo driver wayokwenzani yabo. Ayibahambe ke vele umunye phela akasebenzi taxi yakhe ayikho. Bahambe baye ePortshepstone no driver. Mabefika ePortshepstone itaxi la irank le yasebhizana esePortshepstone ilapha ngase garage total in la garage ngathi total garage ilapha ngase garage bayayazi abantu abayazi ePortshepstone. Okay, ubhuti wami efike angene ahlale nabanye o driver babe lapha ya erank bempake eduze negarage lapha nje bepake bekudla nje garage. Then lo ahambe ayokwenza into lebeyade vele ezoyenza. Athi lo wasekhaya ayihamba mfethu uzongifica la. Mina mbubuya ngihleli la. Yazi le tabo driver ukuthi nje no conductor bebeyihlala etaxini ixoxa. Apparently ubhuti wami wayehlele front seat because itaxini babe u10. Ubhuti wami wayehlele front seat. Ku conductor nje no driver so ubhuti wami uhlele front seat. Then kunenye intombazane ewu-conductor nayo lapha econductor lama-taxi asebhizana engathi yona yayihleli kule seat esemva kwa-driver lihlala abantu abawu4. So ubhuti wami ke umehlele e-front seat shuthi athi kule ntombazane hawu mfethu ngicela sishintshane yabo ngicela uzohlala ngala because ngikhathela ukuthi nje baxoxa ngilo ngibheke ngemuva yabo shuthi bashintshana. Intombazane azongena ngala e-front seat ubhuti wami azohlala kule seat ehlala abantu abawu4 le eqondene nalento lekuthiwa i-TV. Ithi intombazane ichazayo ithi yathi qeda ukuvala isicabha yona nje bingene e-front seat yabona ngebullet yezwa nje ngebullet esishela ubhuti wami ukuthi kwenze njani mebekade kwenze njani abasi uthi utebona ubhuti wami bleeda wambamba lana uthi hayibo zabe zisho izibhamu dudula la etaxini ayikho kwazi ukuthi kwenzakalani zabe zisho izibhamu uthi ngamdedela ke nami ngashona ngaphansi ke enye ngoba kuthiwa yangena nje la esiphungweni hayiwa ukuthi nje kuyadutshulwana ke manje sebeyadubula ke sebeyadubula badubula bahamba babaleka babehamba ngemoto fortune babaleka uma sebebalekile makuthiwa abantu nje abawu4 etaxini bashonile including my brother bashonile. Then laba bawu6 abanye badubulekile balimala but fortunately untombazane bayingalimeli wayicwele igazi nje likabhuti wami because wayimbambile la igazi litsaza yabo. Fortunately untombazane yena akazange azalimele but abanye abantu nje balimala even abantu abedlula ngendlela abanye balimala. Okay, mina ngisebenza ehluhluwe ngaleso sikhathi and isikole engangisebenza kusona inetwork ayikho. Ngisho ifoni ukhohliwe endlini ongabi na stress because vele mawungena esikoleni nje network iyahamba uyithole mase uqala iTarot. Sizwe lento staff room kudlala iradio staff room kusho ukuthi ePortshepstone udutshulu driver abadibele etaxini be10 abawu4 bashonile hara like how vele mina ubhuti wami mfethu hawu conductor lebhizana futhi akadiyana nano driver yabo nje sizwe into staff room siyixoxe nje sibabaze nje ukuthi hawu Nkosi yami eyibu yabo lento zama taxi violence in kanti angazi ukuthi ubhuti wami ulapha ekhaya bangifonela bangitholi bangifonela bangitholi hayi mina ngiphume i25 ingane ngiholile ngiphume mina ngiye edrobheni ngiyokwenza igross ngathi mangise boxer mangise boxer ngibone kufona inamba engingayazi kade kufona umkhulu wasefamily angifonela umkhulu ngibambe ifoni hey Nandipha uyanga udutyule ubhubhile ngci ifoni ayivali hayibo ukuze amadlelo mezo nje
awuphilanga udutshuliwe ushonile ngisazama manje angizange ngisho ukubuza imibuzo uvela wavala ifone hayi ngiround eboxer nithola ngisazazi manje ukuthi ngiround angenzani ngiround eboxer hayi manje ngiyibeke lapha itholi ngiphumele eminyango ngifonela ubaba kaYanga athi ubaba kaYanga ngithi baba ninjani aphile athi kanti nandipha kwenzakalani mase ngifonelwa nawe wena kanti kwenzakalani ngivele ngibona ukuthi hayi akazi ngithi mina haya baba shuthi icofeke ngephutha ngivele ngiyicishe ifoni ngivele bothazini angigibele manje ngibuyele endlini mangifika endlini ngifonela umalume kwenzakalani athi hayi mshana uYanga ushonile uma bekade kwenze njani hayi manje mshana nawe uchaza phela ka naye ufoneliwe naye ikho into ayaziyo kahle shuthi nje bese taxini badutshula shuthi lento bengizwe taxini eredweni ikhulunywa ngayo shuthi kanti ubhutambe lapho athi hayi mshana kunjalo uyazi ukuthi ungakwazi ukukhala like ingabikho lento ethi khala uma uzokuthi umuntu ushonile ingabikho lento ethi khala idlala ifilm ukuthi hayibo lo muntu ubheke mina like 100% ubheke mina ngokuthi ngimncwabe and angina plan angikwazanga ukukhala because ikhanda lathatha labeka ngangiqala mina ukuthi kuphela isonto lokho engingalali lathatha labeka ikhanda kwakuwuLesibili I remember lathatha labeka ikhanda lo muntu lo bekade ngisebenza ne ngimkhavile nezingane zami ngikhavile nami ngikhavile ngifake ka metro ngafaka ka Old Mutual ngafaka ke nakulobo masingcobisani laba ebhokisi hayi ngaphelwa ke itoho ke nginethemba lokuthi my ex-husband uzoqhubeka ngikhokhela amapholisi wami because ngangijoyine ngazi ukuthi vele itoho liyi-contract but ngazi ukuthi awufethu umyeni wami ngiyaza ngiyekelele hawu mase ngiphela umsebenzi umuntu sekimtshela phela ukuthi hayi undoda ngicela ungikhokhelele la apha until ngize ngibuye ngithole umsebenzi wathi nje ubhuti abantu wena ukuthi athi imali uphisa ngayo ungangifaki lapho harara okay fine amapholisi alapsa so umsebenzi manje ngisanda kuwuthola umsebenzi nguthola 2022 August ubani manje u2023 July 2023 yes July so ngisanda kuthola umsebenzi nami ngathi nje mangiqeda ukuthola umsebenzi mina ngahamba ngaya eCapitec ngawufaka ingane zami ngafaka mina ngavula uAfbob ngafaka ingane zami ngafaka mina yabo then kwazothi ngoJune wakhonto ethi faka ubhuti wakho mbuyisele kanti phela ovela umfakile mbuyisele umfake ngimfaka ubhuti wami njengoba eshona namhlanje ngo10 25 ngiholile ibidonso kokuqala nqa ipolice njengoba eshona imi bikade idonsa nje kuseni idlala ifilimu ke manje idlale kuse ngihambe ngithi okay fine ngizovuka mangibuye emsebenzini ngizovuka mangibuye ebusuku ngizohlika eCapitec ngihambe ngiyobuza ukuthi esimene sikanjena ke kwenziwa kanjani ke ngithi uma ngibuye emsebenzini ngizodlula eCapitec ngiyobuza ukuthi esimene sikanjena ke ithini indaba hayi fine hambe ngemsebenzini ngibuye ngehle eCapitec lapha eHluhlu ngifike nje kuseso seminyango usisi unjani ngiphi aphile ngithi mina ifethu ipolice kabhuti wami bidonsa kokuqala izolo and ududuliwe asuthi sawukahle boyena ngithi mtheli ngiududuliwe ibidonsa nje kokuqala ithini indaba kwenziwa kanjani mase kunjalo sisayi no hlanganisa izinto zakhe ozofaka iclaim because umuntu accident umuntu makuwe accident ngisho ngathi imali bingekadonswa but makade sekade sewenzile izinto kwasayina usuke ezokhokhela kwehle stress it's okay fine imali ikhona ngizokhona ukuthi ngimncwabe sharp ngithathe ke Friday ke ngisebenze ngithatha half day ngibese ngithatha leave for next week kuduke ke Friday ngihambe ngemakhaya ngivuke Monday ngibheke ePortshepstone ngenze izinto ngihambe ngiye eCapitec wakhona lapha ePortshepstone nazo ePortshepstone phela angiyazi bheke ngene eCapitec kwasePortshepstone ngizofaka iclaim abe babaza kusisi uthi hayibo sababona abantu bebhizi bebale kanti ubhuti wakho wayelapho ngithi mina kunjalo sisi
fine. Hayi ngakusasa nje Nkosi yami imali nje khahlele. Nhlanhla leyo. UNkulunkulu afathi makusuyasebenza efihlakalweni. U-anti wakhe, dadwabo ubaba wakhe. Naye ebeqeda kumfake avbob. Unfortunately or fortunately ibingekadonsi eyakhe. Beqeda kumfake avbob ibingekadonsi eyakhe. But ngoba kuwumuntu wengozi ke wawubuthi okay fine avbob ke uzomthatha. So amakhaza nebhokisi fine covered. But ke hayi bafethu. Nami ngivuke ngifake claim ingene imali. Lungise ke manje izinto kumele ilungiswe ke manje niyazi ke makushoniwe kuba kuningi ke ngenze ke kulungisa indaba zethuna because kumele kube kuyanqatshwa. Fine bafika abantu beassociation. Bafika abantu beassociation bazothi bazocela ukuthi ongcatshwa egroundini lapha emabhanoyini kwenziwe imass funeral. Khulume nje nabantu abadala bacela kwenziwe imass funeral wara. Okay. Ay bavumeka basekhaya kuvunyelwe phezulu. Mase behambile labantu mina bese ngiyasala ngiyacela emndenini guys mina ngiyacela ukuthi kungayiwa lapha ya. Ngicela mina butwami angcwatshelela ekhaya njengomuntu wonke. Not lapha ya because lapha ya akuyona ifuneral yakhe. Angeke sikhululeke senze izinto ngokukhululeka sikhulume sithini ngokukhululeka but manje sekuyinto yabo. Hayi fine angifuni ukungena kakhulu lapho ngaze kuthi ngikhuluma indaba zomndeni angifuni but ke kwagcina kwenzeka leyo bagcina ongcwatshelwa lapho then kwabuywa ke kweziwe ekhaya ke nasekhaya ngangilungiselelile nje ngangiqashela itende yonke into ngathenga ukudla ukuthi okay fine makubuya ngoba asiyazi into yalapha ya abantu asazi ukuthi bazokuthola yini kwakudla lokho asazi lutho kwinto yeMass funeral. Bese uma kubuyeke kufakwe kumzimba lapha emgodini abantu baphakelwe bathola amadrink bathola amakheke njengenhlala yenzeka emncibeni fine kwenzeka lokho but ngashiyeka nesilonda enganza kwethu esingasoze saphola. Angikwazi ungcobo ubhuti wami ngendlela engangifisa ngayo. Namhlanje ama answers asikaze siwathole ukuthi kwakwenzakaleni. Vele kuyakhulunywa ukuthi hayi angifuni ukukhuluma futhi kakhulu lapho ukuthi ama tax association awuthu ayibanga ngaza kubanga indaba zomzila nani so abanye ba orderisha ke hits ukuthi ke kudutshulwe ngalana shothi kwangena indaba ukuthi kudutshulwe ubani kwaphela ubhuti wami he was just a conductor ushaya isicaba and bonke laba abantu abawu4 bo conductor nalaba abawu6 abalimala o driver akuwona ngisho ama owner ngasala nje nesilonda esingasoza saze saphola. Ubhuti wami ngazange azajike even esibedlela washonela nje on the spot shonela into esingayazi naye angayazi because he was just nje a conductor ayikho into ayihlangene nazo kahle kahle nothi ubhuti wami kuphela but wonke umuntu owashona nomuntu owalimala elimalela nje into angayazi abangahlangene naye bona basemsebenzini bayosebenza but manje sayithola sina sesishonelwa ubani ubhuti wethu and knowing uyanga njengoba ngavele ngathuka mina makuthiwa uyanga udutshuliwe ngayibuza kanjani like nginge ngasichazela istory ukuthi udutshulwe mabekade kwenze njani ngibuza uyanga umuntu onodlame abantu bayamazi uyanga jacaba amazi yabasebhiza njengasiyena umuntu onodlame umfana mawayithandela nje ukuphuza uNkulunkulu wami eyithandela nezintombi ke ithanda intombi wangasiyena umuntu olwayo because wayeyigwala even sisakhula wawumuntu wayeyigwala kodwa bafethu bona umuntu wa create spam wayenza shame into ebhlungu asishiya nezilonda engasoze zaze zaphola washiya nemibuzo esingasoze sakwazi ukuthi kube nomuntu osiphendulayo ukuthi yini. Uyazi ukushona komuntu ongagula ngangiqala mina ukubona umuntu ebhokisini abe muhle because abantu abashona ekhaya hlezwa abantu ebade begula ushona nje komuntu ongagulanga kube ngathi ebhokisini uzovuka ebhokisini umbuke kube ngathi
ubhuti wami ngangine jacket yayibovu ne ngangithe ngejumbo ayithanda njalo bahlakana nomdade ecela ngibhale jacket nomdade ngaze agcina ngimnikeza because uyayithanda and nami ngiyayithanda but agcina ngimnika ngendlela wayithanda ngayo. Eseshonile kwafika intombazane ilethile ijacket because kuthiwa wayihlezi esho ethi mangathiwa ngiyashona mina ningcwabe ngigqoke le jacket kaNomdade ngithanda kabi le jacket. So shuthi ke waboleka intombazane ngayizolo ematshwaleni intombazane isigodola wayitshela ukuthi yey le jacket uyibuyise ijacket engayinikwe uNomdade ngithanda kabi ngisho wathi ngiyafa ngolala ngigqoke yona. Ingane yabantu yathi soze ukuthi hayi bushonile uyanga ya hambisa ijacket yathi lo muntu ungidonse ngamadlebe ngejacket ayiphiwa usisi wakhe ngendlela athi uyithanda ngayo and ufuna ukuhamba eyigqokile. Afethu ubhlungu shem. Hayi kubhlungu ingane zakwethu kubhlungu shonelwa umuntu wakini. Ahamba umuntu kukuhle ekseni sekufika umbiko ukuthi useshonile kanjalo. Afethu ibhami ngeke ingane zakwethu uthini unembeza kuwena uqasha ukuthi uyobulala abantu. Awusabuza nokuthi labantu engiyabulala benzeni like wena the only thing ebalekile kuwena ukuthola imali. Awubi nandaba ukuthi lo muntu ombulala kahle umbulala ngobani. Niyabulala nje niyadubula kuthini kuwena usuwazi ukuthi lo bantu babulele abantu nje aba innocent abangahlangene kahle kahle uzokudlulisa umyalezo but ngemphefumulo yabantu labantu bazele banezingane banama families. So nina niyodlulisa nje message ngemphefumulo yabantu. Ingane zakwethu.